Hallelujah. Praise the Lord. Jeni kaitor ka belai kaham. Hallelujah bini hamzakma khairokma pai flya. Belai ke khasrango tam ani langma kaitor asika bless khlai tong mone bagi. Tebu tong thogo norok no kaitor belai ke no naiko loi gothogroi machangre yapri kaham ki sheriton mani bagi. Hallelujah. So tini belai ke no khasrango te belai ke no tong thogoi khatungoi tong thogoi ma tongo. Tangi reason kaisano kaitor kaham asike kaham khlai tong mani bagi. Network hamtayani bagi live sokpaik laka. Hallelujah. Bekha atamnai dukho nangjak ma hai kaba tini live phaikeng khamo aba hai ni tomon wan sugui tongke tawana di tini bo hai ni bagi kaitone kok tongo. Hallelujah. Praise the Lord. Tini bo hai kaito nono ketal kokno yafana thangi tongo. Praise the Lord. Tini ni shal belai ketal. Khanani shal tebu ketal. Kaitor homonino ketal lomang sesini langmawo add khlairo. Basung kibia basung no yakaria. Hallelujah. So Jisaya haikaba Isaiah Jisaya haikaba Isaiah bijapni 43 43 ni 19 haikaba 19 tam sijak tong. Naidi ang ketal samong khlai tongo. Ho ho. Yes, sini kaitor sini langmawo nini langma ani langma ketal samong khlai tongo. Amen, 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 amen. Kasrang di khatong thok di nini kaitor nini langma ketal samong khlai tongo. Receive khlai di. Amen, amen hnai. Hallelujah. Oro tamni sanai di naidi ang ketal samong khlai tongo ni sao chini kaitor chini langmawo homonino ketal nomang khlai tongo yafana nai tongo. Receive se khlai di nang. Amen. Yes, Lord. Ang khlai jaknani bagai aketalo yafar jaknani bagai yasaknani bagai ang ready tiar ni sadi. Hallelujah. Next to tam sijagi tong tam sijang nai di abo tabuk no bumuk peri asayana tabuk no ni so yes right now tabuk no bumuk peri asayana ni so nungsa asayana ra musung. Amen. Yes, Lord ni sadi. Hallelujah. Praise the Lord. Ti tam sanai jo jaga norok abono sawi man glak diba ang hapar buksawo lama selamui renai. Oh, hallelujah. Naidi kabang ma lama tui muthub jak ma haike nung hori tongnai. Because of lockdown, because of curfew jari, yang thangmanya business hamya income lama kri muthub jak ma haing jagi tongnai nang lama tala rzak kha ba hai nang wan sugui tomung no tongkhe nini bagi okok ang hapar kesaro lama selamui renai ni sao. Senamai renai sha alama no senamai renai sha sabo mare kaitor se. Hallelujah. Te hasing hafaro tui marok no tui marok bor renai ni so. Hasing sao tui expect khlai manya na aba hai expect khlai me jaga no kaitor ya phari renai ni so. Hasing pan thoro se tamo tui marok no renai ni so. Hallelujah. Praise the Lord. So believe khaidi kaitor kha samung ketal khlai nai se. Kaitor ka ketal no ya phanai sase ang ketal samung khlai tongo ni sao chini kaitor ketal samung khlai tongo. Hallelujah. Abo tabuk no bumuk perei asayan hani sao nang tomung no tabuk no receive khlanya musungke tabuk no gosidi. Yes, Lord, ang ready ni sade tabuk no abo bumuk pernai. Hallelujah. Norok abo no sawiman glak diba ni sao. Yes, kaitor sono sawiman na musujau bo ongkha lama kriyo haikaba kabang ma muthub jagono lama senamui himri manaisya a red sea samudro kesak samudroni ashuktui afal bisingono ashuktui kabang maono yang khaksa bagni khlai Israel rokno. Hallelujah. Egypt ni phiogui je frutu phayo Israel rokno ayang te yapri sheri telangka atui ma kotor mano khak nei ke bag nei khlai lama sanamai so chini kaitor kha lama sanamai manai kaitor chini kaitor kha lama phugui yapri sheri manai kaitor. Hallelujah. Hasing haparo se ni sao tamo arose tuima rokno ranai ni sao. Yes, tawana di just relax in the kaitor boka hamno ya fana thangi tong ketal no ya fana thangi tong samung ketal khlanya thangi tong sabni life nini life ani life nuks ready da. Hallelujah. Nung ready da. Oh, hallelujah. Nung ready da sadi. Ready to receive klay. I'm ready. Yes, Lord. I'm ready to receive ni sadi. Amen, amen, amen. Kaklay narok receive klay kena. Pori di Bible kulogoi. Okze ang pori tong mani. Bozaga Isaiah 40. Bozaga
43 verse 19 Isaiah 43 verse 19 amen so bakha helen kana haima tongo tini laibo phaya pono kaituni kathang kokno receive klaiman ka so kaituna hambai re bini kok ni bagai bini promise ni bagai amen so tina sanang siteng norok ready tongdi khana tomung network ham ka hangke ang laibo phai pinai tangmale kamio tongmani ba network as khamtaya sabani bagai live 5 nani bagai tugui thangu wasu perang ro kreengo ba tini ke belaino tangja network hamya kaham ke se facebook khulu yang itongo so kokre kaitu tini bosono bless khlake bini kok thebe phari bona hambai layan amen